Moje ime je Milica Stijačić. Ja sam profesor matematike u ITHS školi. Svakog septembra prvo pitanje koje mi učenici postave šta će meni ta matematika u životu. Najjednostavnije rečeno, ali najvažnije je da je matematika nauka koja nas podstiče da mislimo. To nije samo predmet koji ćemo učiti u školi, ona je veština koju ćemo koristiti tokom celog života. Također, to nisu samo brojevi i formule, to je jezik pre svega, jezik logike koji nam pomaže da razumemo svet oko nas. Uči nas da razmišljamo na drugačiji način, da razmišljamo precizno, kreativno, strpljivo, uporno i time nas disciplinuje. Čini nas boljim misliocima bez obzira čime se bavimo ili čime ćemo se tek baviti u životu. Mi u ITHS-u ne prelazimo brzo nastavne jedinice jureći formu, mi se fokusiramo na suštinu. ITHS nam je obezbedio moderne tehnologije koje nam olakšavaju onaj suvoparni deo u izradi zadataka i rješavanju problema, a za nas ostavlja svu umnu gimnastiku. Srećan početak školske godine i vidimo se!